chi bai ule tuna chuan WhatsApp feature thar collage mandan in soidon tiang la hello kan lo om takin collage chu thalak pakhat ai tam rem khom hi ani tuna ati dan kan lo soyang WhatsApp kan honga chuan add status kan metanga layout kan metang layout dia kan soi chu achunga kan ko wa ke ni in poimo chuan thalak pakhat ai tam kan thlangang chumi nuwa kan thalak thlan zong kha ron lang tura chuan layout thang kan du ber kan thlangang layout hi chiruk thlan turin omani chuan kan du kan lo thlang ta a thalak rem khom collage hi chu Facebook le Instagram vel kan hmuh thin ang kha ni maya khami layout thang ang khanin kan thlang ve thei ta ni chumi nuwa dan kan meta a text kan status a thu tur ha kan type anga tuna hi jana ti chin na ni wangin kan du kan type mai don ni chun kan status a thu tur kan duang to kan type nuwa khanin send kan met to mai don ni send kan metanga kan me nuwa kan status a arun upload to don ni status kan upload nu hian FB story lang tura kan set chun F poll kilo lang tel don bokani status kan update to nu chun ting hen aro lang to don ani kan channel te milo thir sakwen kan lom hne ni lom han tangkai ve ngai kan be sei ani kan lom e